no nyitana na mundu ko mu partner biashara akua kura shifira na mataimaga chamani mwati o hediro rashiara matiri na thina na mweri wa mbere ginya wa kenda okuwe thina cio wothe gakinya okuwe thina cio wothe kadefura no muthenya ucio wa guciara tutumia tutu atogathoma gathoma warekia digiri hari opportunity chukagira shifira yoyo anyite kana hedira wiruteini rira muraigwa kimura pray for me na kamura pray for me na go comedian no rigo ndarigo hoerwo niki tondu monaga ni itetagirwo kuhoerwo tondu monaga brother ya ngai ria nini ni hakanetie roho na Jesu ndi hau gatagati iroho ciaro ni ndaciarirwo Jesu ge thutha wakwa niko gatuitwo baba Jesu ge thutha wakwa ni numirire roho kau Jesu ndikarerete kau ndagakua kau kau ndikahoerwo nonsense. You should pray for me. I'm not God. Yes. Mutikaharebe akigwa bishop kigahoro ri. Ara hoero ati ocio. Brother ya roho na Jesu no yegatagati. Roho no we bere then roho Jesu thutha niko kanini kwao. Kena thina uriku. Bishop darorwo. Ikayeko. Kai brother siake roho na Jesu no yegatagati. Na mogire mari yothe nonsense cheap thinking shifira and poor. When I'm becoming more stronger, when we are establishing churches, when we are having bishops in the church, when I'm bringing men to work as I'm watching, when I want to watch as a great referee and a coach, is the time you are saying I'm sick, I'm dying, you must not thinking very well. Now by igere ukiate kama udo makwaro ra age yaku. Ako wa kuma 2000 go shiara na goko thutha 2000 go kana goko, your mother could have been my girlfriend. Ulia mamu anyuta na horo wako do kone cia thogu rari. Aba ulia mamu anyuta ko to cio radeka. Okone cia thogu. Shifira na pua. I say again, shifira na pua. Somebody wa ba the shifira na pua. Niriria wathi kuhana toragia toido elders. Mwanana na dikuliketa form 4. Ka county ka kugatiaga meri matatu. Winaga kariura twarithia. Nono wari hakanyumba gaku wetereire mwari gwa graduate hau ni hotagitari okaga shifira na pua magako igerera cancer. Lero kwagiro kwajia kuria bia cia ciana na rwacio rwa iretu ukambiririo kemo citagwo shifira na pua. Mutumia arera ongithia arera aje gutwara ciana thukuru horithania tu atware mwana university hari arikiria nigetha nyina acogie mwire tu cia kuma cukuru kana mwanake nyina ne hedi arekwo hedi arekirwo mai tona dararia ucio ni wira wa shifira. Ucio ni wira wa the new king ne wa hoiga shifira na pua ne maramenya no kahe. But in this context of what I'm preaching today, kedogoda keke korokera blessing to you ne kahe na kone wira ne kahe kau kone githomo kau ne kahe no kahe kau no ge gucaririo ora ge kurago kinya getherwo go na rogi mara mone cia kwaria maguthondekera scandal mara mone go cia kwandika mara mogwo wetherwo ira wa DCI kono ni ogwo wetherwo KRA ko ti ogwo wetherwo murogi kono ti ogwo wetherwo ciugo cia gutihia ogorora tumia mwe haha they look so angry ona tha ici madakarire piu na makuire anga cia thuri aona kou na harenge makoragwo nao na ma sponsor na mari haga nyumba kama katakono na tarioni is it me kareni sai kulipia nyumba mimi unaniangalia vibaya ni nini kareni ucio akoni kuhurete ni kuhurete
te tondu ciana itire thukuru tondu ni nguthomithagiria inywe moko batara guthi kwa Maina apostle Maina ng'ang'a uchape makofi na i-thread na ikatwe i-thread ikateni hapo i-thread. Havana getita nani. Yeah, if your son in America is not calling you, unaona urukare nini mtoleta nulaya. Jokia pia watu wasiniangalie vibaya tena. Ni calm down, Wamboi. Yes. Hakuna kuja kanisa wa mama kama mmenikasirikia. Kaimona silene tete sawa. I'm very happily married. Pastor Mofea, they think you're happily married. Eh? Huh? You know. Hey. Madorongo muresirio na niende sawa. Now, whatever she has said, Bishop Wanjiro should know that. Bishop Wanjiro should know that. So, I do it.